Ebusiafo mama kwa ba edeba Ghana TV eso ebraso sesam hodwa ya boaboa no ye de ebeso mo kase ebo kwanso wei eye kase ebo te wo hwa me live e wo YouTube, Facebook na Instagram so any day dika ya wo hwa me subscribe fanse team don so se be ade beto obi a onsa ebeka like na share emma afofro nso entimi enhwe bi kase ebo yi ho chia me hema eye me da chehema ajuwa Nati na mika use nyumekuo bi na asoma asene sika femu aboa ema medicase boy ebe so mo glitter and glow skin ke be siesie hona mani ebe to so ebe kama Kinaata teba beboa ma apomudin ejina ne na so je ne organic food eye nuane papa abedwama so ebe boa ma apomudin ejina brand sa nyumekuo we na aboa ama betu medicase boy ebe so mo mi twa me ho sema age edwedi nkrato me ba ye beto so Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di no ya mabobo swina. Enu ne dia shetina 230 herbal. Wo ya bema na wo no mu a, emma wo hode sunkuma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa wo ne adwuma wo ye. Enu ane se wo benum bi, wo be badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I what feeling? How down me back? Kinaata 230 herbal. Yeah! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duotre. Ebusiafo mama kwa babiom edeba Ghana TV eso we eye kase bote afeye free ensamono asie na ye ginemu ewo Agradaa na Agradaa evangelist Patricia Esieduwa nensem samona esi anano no yegusua edi yeni edi echire na enrada na Agradaa ekopie mu ewo asemdibia na wo se nenso osan so ekopie mu ewo asemdibia na Ghana yeboanan ekopie mu ewo Accra Circuit Court na bra yekopie mu wo ho no yinyane nteye se eye na Agradaa entimi amma court enne esa nse na wo kire se na Agradaa se ne ho emfa no enunti enne wentimi ambepie mu ewo court ne lawyer na etimi eba ye ono nso na ompese ne client ni mayenti na ompese oni obia ebedi enho komo na samwei ebeto dwa no eye etiefuo ni ahwefo dodo na adwen mu enkyere wo ezanza wo hwe enra abra na Agradaa ekopie mu wo court ne ho dendende na atwade a wo bo edidi atama wo di sentrofo a chesa ade chenye ne na ewo se wo kopie mu wo court na Agradaa dia beto dwa so wo yade a yati ase a ye dwen hwa ye nti ase ezanza enra wo kopie mu ewo court wo hwe sa dia ne ho ye den ya nano awo a wo didi sentrofo atam na nya asem ketwa na enne san be pie mu wo court na ye hwe asam a na Agradaa se ne ho mfa no enu nti enne wentimi ambe pie mu ewo court na ente ye nya no foforo kra fresh news latest news kire se enkrofo foforo bi a kire se enipa foforo bi kra asanso edi kwadu foforo asan abebo na Agradaa an enente ye nya eno no se onipa foforo bi edi kwadu foforo asan abebo na Agradaa sa asam no nso etwentwen so a chese ye hwede ebekwa akosi Ghana yeguswaje yeni edi na Agradaa ho nsensem no echi na de ebekwa akosi bia nso ye de beba aba besom ebusia ha na brama kwan ema ye de kase ebo no ebesi mi ameje pene amede kase boy ebesom me da chehema ajowa Nati na mika use glitter and glow skin care ebe boesiesie hona mani ebe toso ebe tija ebe ye no me ma no dodo na ya na wo monhwe wo hwedie yie de wo ka wo tai kan ne se na me de me ye be ma nti me de me mpesra na debi enye wo ye be ma wo se wutimi sra ma wo nso hona mani etoso wo se wutimi hwe wo hwedie yie na ohwedie nso etimi etoso wo ye be ma na oba nso se wo pa ma confident level ko hwe ma kire wo so ho ofe wo ye guy wo krom wati ase nti wo ye be ma emfa ho sa wo ye be ma bomodin sa wo so wo be hwe ohwidie yi
Afe nso ye ma no nso wati ase ye momodin sa ye be ko glitter and glow skincare e free wutin yu ko si wona se glitter and glow skincare be sisi o kama honam ani e be to so e be kama sa de da me ka kire wo no hwe ready ye san se ready de ye nsre emfentu kwa ewiase mu ye timi sre bibia enso hwede de wontimi nka nkire woni ase ready ye me fe enu nti fama me fa nko mayi fro me ba na ma be yi wade ma ebi nsi da enu nti bomodin se wo be hwe wo so yie. Afe die di honso Janelle Organic Foods. Janelle Organic Foods nuana papa abedwama so epeboa ama wapomodin ejina brand. Enemremu di wedidie ne wapomodin etu chacha. Ade befa wasese bomodin se ubedi aduane pa aduane ye organic opo ade nsa no na edro ne chemicals sembia eni hu wetimi enya apomodin pa immune system no ebegina ne naso brand bomodin se onsa beka Janelle Organic Foods. Kinaata herbal so dro papa abedwama so a ebebu etu etidi malaria ase weni so na keka wo ebetu na se krasa wo yoba ahemfie ho ayebisi basa enkabone white age eho aboso abodin sa onsa beka Kinaata herbal no ni bi letimi etu sa ne oma ni nyina ase eho na ode beji ukoko ode beti ukoko eho na ode beji ukase ne adan omodin se obehwe eho yie na eho atenwan. Sanso na wo ye be manso akwaku nu enjeje akwaku ni mani nsi ni trase wo be krasa me kwa ha ni se ka wo be dura denta na yo ni wajemu enya brabo pa bomodin se onsa be Kinaata herbal no ni bi ene se wo gina so we wo be gina so 24/7 wo gina so aha ne konongo na opesa okwa wo be kwa ba wo be gina so brani bomodin se onsa be Kinaata herbal no ni bi letimi aye wo sa emwo no sa nyumekuo we ene so masene ebo ayema medicase boy ebesom asida kese enkoma me producer na me cameraman my son na William wa woje peni a wo hwe me woje bre hwe me so asida kese pa enko emma akram Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Hey, to bunti na miku ebia o mefie. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke bi bincho. Kinaata venicare no. Se wo yusu a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata venicare. Kinaata venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.